Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u Baru dobila je novu opremu za stručnu nastavu, zahvaljujući donaciji kompanije Mercator CG, u sklopu koje posluju Ideja prodavnice. Riječ je o simulaciji prodavnice za kabinet trgovine, koja će učenicima ovog smjera omogućiti usvajanje neophodnih praktičnih znanja. Donacijom je obuhvaćen inventar koji podrazumijeva pult, kasu, police, IT opremu i prodajne proizvode, koji će učenicima biti pravi saveznik u savladavanju svih neophodnih vještina za rad u trgovini. Na dan otvaranja novoopremljenog kabineta, učenici su imali priliku da od zaposlenih iz kompanije čuju više o osnovama iz oblasti prodaje i praktičnom iskustvu iz ugla trgovinskog lanca. U Barskoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi zahvalni su na ovoj donaciji koja će mnogim učenicima pružiti kvalitetnu pripremu za tržište rada. Zahvalnost svim zaposlenima u kompaniji Mercator CG koji su doprinijeli da se ovaj i ostali zajednički projekti realizuju, iskazala je i organizatorka praktičnog obrazovanja, profesor magistar Jelena Rovčanin. Zadovoljstvo mi je što smo ovu desetogodišnju saradnju krunisali ovom vrijednom donacijom. Naime, našoj školi donirana je oprema za kabinet trgovine od strane kompanije Mercator Crne Gore. Riječ je o simulaciji prodavnice koja će olakšati usvajanje praktičnog znanja iz oblasti trgovine, a samim tim i poboljšanje realizacije nastavnog procesa u obrazovnim programima tehničar prodaje i prodavač. Ovom prilikom zahvalila bih se izvršnom direktoru kompanije Mercator Crne Gore, gospodinu Ivanu Karadžiću, sektoru za razvoj i potencijal zaposlenosti područje ljudskih resursa, gospođama Merimi Bulić-Đurđić i Dejani Milačić, direktoru za južnu regiju, gospodinu Dragu Radojeviću i šefu poslovne jedinice Ideja Bar, gospodinu Marijanu Jankoviću. Također, istakla bi da je ovaj socijalni partner uključen u dualni sistem obrazovanja. Očekujem da ćemo u narednom periodu nastaviti i još više poboljšati saradnju sa kompanijom Mercator Crne Gore na obostrano zadovoljstvo. Prema riječima Jelene Doderović, direktorice marketinga u Ideji, praktična nastava je izuzetno važna kada je u pitanju buduća karijera. Zato kompanija ovom donacijom srednjim školama nastoji da podstakne mogućnosti praktičnog obrazovanja. Nakon donacije opreme Nikšićkoj srednjoekonomsko-ugostiteljskoj školi pokrenuli smo još jednu takvu inicijativu za učenike istoimene škole u Baru. Cilj nam je i ovoga puta isti, da učenicima damo podstrek i motivaciju za praktično obrazovanje i sticanje vještina koje je od izuzetnog značaja za njihovo buduće zaposlenje. Nadam se da ćemo kroz ovaj projekat uskoro imati i sjajne kolege u Baru. Naša kompanija konstantno radi na unapređenju kadrova. Veliki broj učenika na godišnjem nivou obavlja praksu u nekoj od Ideja prodavnica. Sigurna sam da će se ovakvi ili slični projekti nastaviti i u budućnosti, jer su se pokazali kao veoma značajni kako školama, tako i učenicima. Sa tim da je praktična nastava izuzetno važna, te da će simulacija prodavnice doprinijeti boljem obrazovanju učenika, saglasna je i profesorica ekonomske grupe predmeta, profesor magistar Slađana Markoč. Kao koordinator i nastavnik tehničara prodaje prodavača imam kompletnu sliku rada učenika kada u pitanju realizacija praktične nastave. Oko 30 učenika naše škole obavlja praksu u maloprodajnim Ideja objektima i ove godine izlaze maturanti 3. i 4. stepena po modulizovanom obrazovnom programu. Simulacijona prodavnica će učenicima doprinijeti bolji kvalitet nastave, osposobljavamo ih da budu uspješni na tržištu rada sutra. I one će koristiti, formirana simulacijona prodavnica će koristiti i budućim generacijama, pri čemu će se raditi na uspješnost samog rada kod poslodavca.